ngithatha nje nginibeke ukuthi esikhathi efika kwenzakalani umqalo wendlela efika kulelizwe namhlanje nje phindisa ulwandle abanye baye bathi waphindisa ulwandle umqalo wendlela kodwa bangayisho idate yebo idate kwakungumhlaka sinomshumayeli uButhelezi waseKhayelihle sizokhuluma ke ngodaba lokwakhiwa noma isizathu sokuthi umqalo wendlela kungani wayesuka ngoba siyawazi omunye umlando kodwa singaze singangena kuwo eminye yemlanda siyazi ukuthi kungani kwenzeka kanjalo mshumayeli ke namhlanje uzosicacisela ukuthi ke ngesikhathi umqalo wendlela esuke websele ezokwakha ibandla lobuNazaretha kwakuyini inhloso yakho konke lokho ncingelele sikubingelele sikwamukele emsakazweni Intokozo FM. Ngiyabonga nami Mfundlana. Kuyintokozo kakhulu nami kuyisabatha namhlanje uba ngibe kulolu hlelo Intokozo FM. Mshumayeli la udaba oluthinta ukusungulwa kobuNazaretha sayesiphikisane nabanye abantu singazi ukuthi siqale kuphi mhlasimbe mawungase namhlanje usembulele inhloso yokwakhiwa kwebandla nenhloso yomqalo wobuNazaretha ukuthi kwakungani akhe ibandla lobuNazaretha. Kuningi mntanami okwenzekayo lapha ebandleni lamaNazaretha noma emhlabeni jikelele. uNkulunkulu wayebathanda abantu wabakhe bathanda wayesebabekela imithetho base kufika abahlakaniphile bafike babasusa kuzo zonke lezo zinto ababenazo. uNkulunkulu wayesebona ehleze ezulwini ukuthi cha akathumela umprofeti ozobuyisela abantu uthi ke lapha esihlabelweni sakhe wasibuyisela kuye kwedukeni kwethu emthethweni wakhe ngoba wayevele sithanda wayebona ukuthi manje sesidukisiwe wayeseletha umprofeti umqalo wendlela ukuba azokwakhalela ibandla elingelasezulwini ngoba zonke izinto ezenziwa ebandleni lamaNazaretha uyabona ngasezulu uzotha kwakhona isenzo sakhona uShembe ufike wakhombisa ukuthi umuntu wesilisa uhamba agcine la indoda ngoba yenze lokho nalokho umama ngoba enze lokho nalokho ziningi izinto ezaseziyekiwe zingasenzeki kodwa wafika wasifundisa mhlawumbe nje ukuveza okuncane khona izinto ezazingasenziwa njengemhlonyana imemulo yonke izinto ezifana nazo kwaZulu kodwa uShembe ufike wathi akuhlukene lokhu nani ngoba nakubekelwa uNkulunkulu ukuthi nikwenze wasondeza uShembe sase sikwenza ke konke lokhu siyaphila ngakho kodwa inhloso ngani yokwakhiwa kobuNazaretha kwakhela ukuthi abantu bahloniphe uba abantu bamlalela uShembe ngesikhathi efika benza lezi zinto ayethe lokhu kubi ngisho ukudla okudliwayo lokhu ningakudli kubi lokhu ufuna niphile kanje noma niphile emhlabeni ayo lokhu ningakudli kubi lokhu ufuna niphile kanje noma niphile emhlabeni ngabe nohulumeni akahlupheki kanje uhulumeni namhlanje yena ufosa abantu ukuthi abayeke lokhu nalokhu ngoba kukubi kodwa yena wayekunqenge kahle nje kubantu wathi kuyekeni lokhu kubi batabami nangempela ke uma usubheka manje wayichaza nezizathu ezazenza ukuthi adabaye manje uhulumeni vela athi yekani engasichaze isizathu uma ungabuza ukuthi kwenzani lokhu konani balwa abantu imihla namalanga balwela ukuthi abachazelwe uShembe wayedlisela uzobachazela ukuthi cha abantu abami lokhu kuyonibulala ngesikhathi sithize kuyohamba kunidalela ukufa emzimbeni wenu ngakho kufanele ukuthi nibe ngabantwana bakaNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu ke bayisondeza uNkulunkulu yebo ngaso sonke isikhathi uma uhlezi emhlabeni kufuneka ube ngumuntu oyithobile ube ngumuntu omthandayo uNkulunkulu akhulume nawe umuzwe ngilinganise nje kudala thina sikhula kwakuthi umama nje semdala engakhole indawo athi mntanami yabona ngoba uhamba nje manje uya njengakwamashu usuka njengala eMlaza wahanja ngenyawo athi ungahambi kakhulu ngoba ntambama izulu uzobe selina
bayakhona abamabona kude obukhombisa ngoba ukhuluma ngesimo sezulu nje into eyikuye emzimbeni eyiphila umzimba wakho awumtshena ukuthi umhlaba uzoba njani manje ake ngifunde incwadi kaMateyu 13 ivesi yakhona ka16 ithi le ncwadi abusisiwe amehlweni nendlebe zenu ngokuzwa lokho enikuzwayo baningi abaprofeti ababethanda ukwazi lokho kodwa abakwazanga umprofeti oManazaretha uGagane ngiyakhumbula ke baba basitshena ukuthi umprofeti wavela engeyona engakholwa ndawo ziningi izinto ephila nezizwe zasemhlabeni kodwa egcineni kosuku uNkulunkulu wamkhumbula wathi akangene enkolweni wayesehambe yongena enkolweni yaseweseli ngoba wayethu uNkulunkulu akafunda ukuthandaza engakwazi ukuthandaza mlenge lo mlando siyawazi wahamba ongene weseni mayifike weseni wasonta waqhubeka nokusonta kuthe ngelinye ilanga umprofeti waManazaretha uGagane uthola qhamuka luza umfundisi wayemi ngasewindini elibuka luza lathi malifika emagcekeni endawo usontelwa kuyo ayisikhumula icathulo luyiphatha ngesandla base lafika eminyango lafika lagoqa wayesengena base behlabelela kwashunyayela waqeda wayesecela umfundisi wayekhona omhlophe esithi ngicela uMr Shemba keze lapha awungitshena Shemba yini lena obuyenza uyikhumuleleni icathulo lapho wayesethi kanti Exodus 3 uverse 5 kanti uthini mawuthi khumula icathulo lapha sokungumhlabathi ongcwele kanti njengoba silapha nje inkosi nasikhona endaweni engcwele uShemba wayezolungisa lezo zinto ukuthi endaweni engcwele kuyakhunyula icathulo abanye bathi hawo abantu bashemba hamba ngeenyawo cha umthetho endaweni eyingcwele kaNkuluNkulu uyayikhumula icathulo awuhambi ngecathulo ngoba suke sekungcwele hayi noma kuphike endaweni engcwele njengoba siyikhumula nje ebuhleni boManazaretha siyikhumula kuphi endaweni engcwele akungcwele noma kuphi uma eseyikhumulile icathulo umqalo wendlela sesontile waqeda wayesecela kumfundisi ayemphethe ukuthi baba bengicela ukuthi uyongibhabhatisa uthi umfundisi hayi lapha ekhaya sibhabhathisana thina sikuthela ngamanzi lapha ebusweni uthi hawo ingani incwadi kaMateyu 3 verse 13 uthi uJesu waya kuJohane wathi akamfaka emanzini uthi uJohane hawo umina kufanele kube wena ongibhabhatisayo uthi cha asenze isivumelwana kufanele ungibhabhatise ungifake emanzini ngoba kuthiwa umuntu mangengangenile emanzini akazelwe kabusha uthana ngempela kuJohane wamthatha wamfaka emanzini uJesu Kristu uma esemfakile emanzini wathi mayiphuma khona kwabonakala umoya onjengejuba owehla kuye uthi lo uyindodana yami impela uthi ke uShembe uzowemukela kanjani lo moya uma ungangenanga emanzini uthi umfundisi cha thina sifundiswanga lokuthi wethi niyobhatshiswa ngamanzi nangomoya khona ke kanti lokho uthi ke nomfundiswa seweseni cha Shembe ukushuthi wena awuthunyiwe kulento esikuyona thina wena kufuneka uhambe uyofuna eyakhe inkonzo ezokwenza lokho ngo1903 wayesiyaphuma ke siya eBaptist Church mase eBaptist Church ke umprofeti lapho okwakufika khona ke ubhajatiswa lapha thola konke yabhajatiswa naye khona mase efikile khona wabe secela ukubhajatiswa wabhajatiswa umvangeli wakhona kwakuthiwa uRishaba noma kumlando sebewonile nje ke manje uRishaba waseBaptist Church umsuthu wambhabhatisa ngomhla ka 27 July 1906 obhajatiswa umqalo wendlela nakhona lapho basebethi sizogcoba wathi cha ngeke ningcobe mina ngoba
ngokwasezulwini nje vele ngcotshiwa sazi ukuthi babezomnika siphi isikhundla yeah kodwa ke wayesethunyelwa ukuthi wakhona izwe lakwaZulu ke lonakele abantu bakhona sebephambeke kakhulu nezinto ziningi ukuthi zizazenziwa ngabantu sebeyekile ukwenza izinto zabo yeah kufike amamishini abenza lokho nalokho nani manje yena kukhona abantu abadidekile othi uyakhuluma nawo umuntu umbone ukuthi akazi njengaye ukuthi usuka kuphi ngoba uma ungazi ukuthi ungazi ukhokho wakho ukuthi ubani uqinisa udidekile ngempela ukuthi lo muntu kanti uvelaphi ngeke ngikhulume mina na 23 ngitshena insizwa ukuthi cha bafowethu kufuneka uwazi ihubo lakini ngoba ihubo lakini mawulihlabelela liuwe lisuke kujuleni kwelithi khona into izwayo emzimbeni wakho ukuthi hayi sengithinte khona ke manje umqali wendlela ke wayese ezake lapha kwaZulu noma esefika la eThekwini mningi kumlando wakhona efika ngoba vele Ntokozo FM ngizohlala ngikhona ngithatha nje nginibeke ukuthi nesikhathi efika kwenzakalani umqali wendlela efika kulelizwe namdamana nje phindisa ulwandle abanye baye bathi waphindisa ulwandle umqali wendlela kodwa bangayisho idate yeah idate kwakungumhla ka 4 kuOctober 1918 yeah waphindisa ulwandle umqali wendlela emova uma ufunda incwadi kaJobe 38 yeah verse 4 ithi incwadi kaJobe wawukuphi wena ngesikhathi sibeka isilinganiso salomhlaba ufakazi ukuthi uShembe wayekhona ngoba uthi phindele emuva thina sinobaba asikumisanga la ngakho ke wahlehlisa abadala bathi lawa amatshe alapha ya eBish ayengekho ngoba ulwandle lungekho la lwasondela lazoveza amatshe ayengekho amatshe lapha ayekude lalukude ulwandle kodwa asondela ngaleso sikhathi sozofika ngapha endaweni ethiwa Point Road ngazi sebethini ngalokho kwamanje ngisebenzile lapha na kwa Point Road ngisazi amagama amasha emgwaqo ayangidida ingane kwethu kuningi umqali wendlela asenzela khona wayeselakhake leli bandla elinokuthobeka elisimangaliso ungakwenza nje konke okwenzayo manje kodwa ibandla lakhe uShembe uzathi ke umprofiti umqali wendlela kuza oShembe abaningi uthi ke emva kwami kodwa uShembe oyobehlezi isihlalweni lokho ayokusho ningamphikisi ngoba uyobe ngakusho yena kobe kusuka kimi imina engiyobe ngumthuma uthi akasho ukuthi kangangoba nje abanye baze basola ngesikhathi sasikhona ke thina sibancane isikhathi inyanga yezulu iqala ebandleni ifaka upiyane bathaso kuzoba umdanso ke manje Nazaretha lezi zinto zazingavumelekile kodwa thina sasizwile ngobaba ukuthi umqali wendlela wathi umprofeti yoba khona leyo into yobeyenza angaphikiswa ngoba iyobe isuka kimi ngempela ukuqhubeka kwesikhathi nawe uyabona ke manje ebandleni vele ibandla liyahamba liyaphambili futhi lizogcina kubuzela umhlaba wonke ngoba abantu balibona iqiniso ukuthi hawu kanti nathi iqiniso lapha likhona ngisho umuntu esehambile emhlabeni lapha ekhaya uyakwazi ukuthi uye endlini lakhe wenze zonke izinto ezifaneleyo ezasekhaya yini uma kwakungenjalo kwakungayiwe emathuneni kwakuyiwelana kaJesu Maria Magdalena babeyelana ethuneni kaJesu kanti ngoba kuthiwa kwelakho wena ungayi wena kweloyihlo omkhulu ukuphambanisa nje izinto lezo umqali wendlela afika sibuyisela kuzo wathi cha abantu abami lokhu niyokwenza lokhu ngeke nikwenze konke okusho umqali wendlela khona ukubi khona okuhle ukubona ukuthi lokho athi kubi ngempela kuyimanje kubi mhlawumbe la Mshumayeli ngesikhathi umqali wendlela elakha ibandla kungakanani okufakazela ukwakhiwa kwebandla okuseBhayibhelini esingakwazi ukuthi siyokucaphuna eBhayibhelini ukuthi umqali wendlela ibandla ngempela wayelakha konke wayekusha kuphambene nokuseBhayibhelini nakho nje ade ngifunda lapha ngithi abosisiwa emehlweni
lapha kuJohani uJohani uthi ngiyakunivezela umprofeti no uThixo noma 18:18 uthi ngiyakunivezela umprofeti kubafowenu onjengani ngiyobeka amazwi ami emlonyeni wakhe konke ayokusho yobe kuthatha kimi kungaleso sikhathi ke lapho obaba bethu bathi uma befika umprofeti ebatshena ukuthi ugwayi bathi abamubi uhamba unibulale utshwala bubi kufuneka niphathe kanjani uma windoda kufuneka uyiphathe kanjani kumqalo wendlela kwangekho konke lokhu nje esesikubona namhlanje kudlengula ingane kudlengulamakhosikazi abulawe kuyisimangaliso nje ukuthi kwenzeka kanjani izinto ebezingenzeki kudala umqalo wendlela wafika wayibona umabona kude ukuthi lezi zinto ziyohamba ihambe zenzeke abantu bazophelelwa ubuntu kodwa inhloso kamqalo wendlela wayethi ubumba abantu ukuthi abantu babuyele kuNkulunkulu uma ukhuluma noNkulunkulu akuze uNkulunkulu ngoba vele useduzane kwakhe umfanekiso wakhe ilezo zinto umqalo wendlela ayehlose uNkulunkulu kumletha phakathi kwethu ukuthi azosakha uba sibe ngabantu abaqondile mhlambe ke ake sime la okwanamhlanje ngesonto elizayo sizophinde futhi siqhubeke nalo daba ngiyabonga kakhulu baba bonge kakhulu kubo bonke abantwana esingabonani nabo ngicela bayongifundela incwadi kaAmose 8 evesini ka11 lapho ethi kuyoba khona isikhathi lapho abantu beyolamba khona belambele bengalambele ukudla kwasesiswini kodwa bebalambele izwi bengasalithuli namanje sivalekile emathempelini asikwazi ukufika khona kodwa izwi ngemsakazo ekhona yasibusisa kakhulu ngokuba sikhulume ngoNkulunkulu owafika kithi wasikhombisa ubungcwele obaba babamba ngezandla zombili baqhubeka nabo sicela nathi uNkulunkulu akhumbule izingane zethu ngoba ingane zethu ayikhona impilo esibhekene nayo iyidakamizwa ibhilidile emhlabeni uNkulunkulu asibusise ke sonke abesilalele lelizwi lakhe inkosi ngosisi Alright siyabonga kakhulu ke umshumayeli uButhelezi ekhayelihle eDalton besinayo la emsakazweni wakho intokozo 101.2 FM nangesabathelizayo ke futhi sizobe sinaye ngaso lesisikhathi sikhuluma ngokunye futhi okubalekile okuthinta ibandla lamaNazaretha umphakathi nabantu abangakwazi ukuthi kwenzeka kanjani 101